Rimarininchi. Rimarininchi. Punchapa mitakuinimpi. Revista semanal. Rimarininchi. Chayaykamun. Tukuy willakuykunata apamuspa. Masua malulia magele mata tanchipa hankichkan pelekon nakagache karmuchkan chirique kunan domingo chunquesqueni Julio Quilla revista semanal Rimarininchi nisqan programa yanchikwan yanaqa hukllakuna pelekuna rimakuykuylalla palakichikpaq taytachikpa sutinpi imaynalla kaynallaam kachkankichik tarikullachkankichik kunan kay tutapi kusisqachu llakisqachu waqasqachu Raimi picho, kunan tiempokunaqa raymitaqmi kakuchkanrik yanqaña llaqtanchikkunapi tukuyrichaq raymirik wawqilaykuna pallaykuna a ver qué ha pasado aquí, a ver un ratito, no sé machkaypi pasakuchkampas, a ver, no sé si sale normal. Malay mama. Kaipi, no sé. Está fallando. 1, 2, a ver. Uyarikuchka normal me hago porque Kaipi manam uyarikuj tainam hawachkani. Parece que ha pasado algo. Bueno, pelekon. En ata apuntaman por eso un chaval Kaipi hawa paikusaj. Un ratito, pelekona. Manachos mi maquinanchik funcionayta munakulachkancho un ratito. Bien, inata seguisonchik porque normal chosmi transmitikulachkan, pero manam a toda capacidad, a ver, tumpachatam kay redes sociales jibikachachkasqa wawqilaykuna pallaykuna o no sé, maquinaychu kampas, a ver si vemos un ratito. Bien, wawqilaykuna pallaykuna chaynaqa rikuylakuykunamaña chayasunchik kaypi monitoreachkanchik lluqsimuchkanmi, pero mana normalchu, algo está pasando, bueno, pero chaynaqa taytanchik tiempo willakuymanña yaykulasunchik rikay. Bien, kay Indecopi niwachkanchik kay cuidakusun rikyaw kaytaqa principalmente ciudadpi rikay chakalapiqa manam utilizanchikchu kay cremakunata rikaw, pero niwachkanchik kay desde Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas DGMIT chaymanta pacharik niwachkanchik leche limpiadora nincho facial micular cleanser mallay mama imataq chay facial mi cleanser chaysi riki mana churakunapaq hinachu chaynata nichka fallachkan imana contaminasqa kachkan chay facial mi cleanser nisqan bacteria pseudomonas aeruginosa nisqanwan mamalla ima bacteria taqchayqa
chay si aychachaykiman yaykurun chay bacteria naspaqa en vez de yanapasunaykita kay uyaykipi aycha qarachaykita unqurachinman. Es una bacteria Pseudomonas aeruginosa ningriko awqillaykuna pallaykuna mallayman maymantataq chay bacteria rikurikamunllan. Chaymi achkanchik cuidawan kay bacteriamanta riki qhawarisunchik. A ver, pero no hay aquí. Ahí está, ahora sí. Bacteria Bacillobastón altamente adaptable. Chaysi yachakullan allpapipas, pampapipas, bañopipas, cañopipas, jacuzzi, fregaderos, magtach resistentes chay wawqillaykuna pallaykuna mama chay antibióticos nisqanpas manañas atinñachu nicios kakun riki ya kallpanchakusqaña chayta nisqanku superbacteria nispaña y chayta riki cuerpuykim yaykurun hinaspaqa yawarnikim yaykun hinaspa riki ispaychantakaman lluqsin ninrik. Entonces chay ispaynintakama lluqsispaqa bañoykitapas qhachacharun o lavaderoykitapas ichun uyaykita mayllakunki chaynaptinqa en fin rika altamente peligroso niwachkanchik wawqillaykuna pallaykuna chaysi cuerpuykita apamunman infecciones respiratorias nisqanta otitis sepsis bacteremia nisqankuna mamallaymama. Entonces cuidado chay facial milcláncer nisqanwan kay pumadacham kachkan riki especial kay nakaqay kay uyanman churakurun uruyaq uyachayuq kanankupaq riki kayta hinakunku warmikuna principalmente. Entonces chay riki peligroso kachkan chay bacteriawan qachachakurusqanrayku. Chay nichkan chay lote número 38481 chaytas llapachanta chinkachinanku. Imaynatay chinkachinqaku kañaspañachiki kañaspañachiki porque wichurqarinqaku hinaptinqa chayqa astawan contaminarunqa rikaw. Podría ser. O bueno, ácidowan imawan chay nanqakupas pampanqakuchu no sé llanospachu no sé imaynatay chay chinkachinqakupas nichkanriki destrucción de este lote número 38481 en aspa niwachkanchik manam utilizananchikchu yanqañataq utilizarwaqchik chay lotita chay lotilla mana llapachanchu rikaw. Mas rimari wawqillaykuna pallaykuna chaynataq limapi sicariato riki magtachata mirakurun llumpayta wawqillaykuna pallaykuna hinaspan riki imatan rurachkan de que incluso chay asaltasqankutapas grabakuspankuraq mandaykullanku qhaya qhawachkankichu asaltachkaniku manachun paganki chay kuputa así que balam riki qhawaykichikpi kanqa nispa wawqillaykuna pallaykuna. Pero mana cualquier carrotacho, mana cualquier transportistatacho, ¿no? Transporte de la empresa, no es empresa, sino del grupo Estrellas de la Cumbia, mana caja empresa sino grupo. Ya san china grupo kunapas kikin joder tare que consiguieron con un cuchay taquipakuspan tucapakuspango joder sapaña kango unas kikin carron cuñacán paigona carron gas kikin kupañari Estrellas de la Cumbia soteo aspare que paikona che balaon atagaspanko balayaspanko grabakus hakora khawachangeti chukana tamruachkani con ispo creo con chay extorsión riquisotingao extorsión wawqillay kuna panchallay kuna marre marica programa del chico cheñatari que accidente de tránsito wawqillay panichallay pasa con caes wawqichanchik panichanchik wawantinraq uchurintinraq risqaku kay carropi chay seriki
kay carro puiticos pa ripusqa y chaypitaq kay chofer wañukullan riku wawqillaykuna panichallaykuna kay sector Yanayaku nisqanpi paymi rikasqa Santiago Waman payriki chay huchapi llamkapakusqa como guardián proyecto rikachkancha hucha proyecto riego del gobierno regional de Apurímac reservoyokunata a veces ruachkanku rika proyecto kunata chaypi pay llamkapakusqa como guardián kunan ñachu guardián uqtañachiki conseguinanku riki chayriki nin chukarusqas huk hatun Romeowan hinaspansi tukurayta riki ripukusqa puytirispa seguramente velocidadwan rirqa chaychiki chay chukaruspapas puytikacharqarqa wawqillaykuna kikin chofer wañukullan warmichanwan churichanñataqsi hospitalman riki apasqa tarikurullan amarre mari wawqillaykuna palaykuna amarre mari kay programa llanchikpi chayta riki kay baleasqapas justo qhawachkarqanchik kay grabakusqanmanta rikaw chay delincuentemanta kunanqa mana chaynachu pasakurunqa kaypi chay llapa delincuentes asesinos riku wawqillaykuna palaykuna huk choferta riki baleasqaku ñawpaqninpi sayaykuspa riki baleasqaku wañuchisqaku kay choferta chaysi kay chofer ya wañuypatanpi ña tarikun pero kachkanraqri ya kunanqa wañusan imanasaqma penaspansi wawqillaykuna palaykuna chay wañuchiqninkunata sarurun hina carrullanwan hinaptin riki chay querisqa riki tarikullanku kay runakuna chay riki policía chayaspan apirullanku mana escapankuñachu riki kay wañuchisqankumanta pero kay chofer chayta ruraron naspan chaypi desmayaron claro bala aperuptin riki yawarnin tukuymarurqa hospitalman apanku pero hospitalpi manaña atisqakuñachu yanapaykuyta riki pasakun Limapi wawqillaykuna palaykuna qué tal sasachakuy llaki wawqillaykuna palaykuna pero lo más importante kay chofer chay baleaqninkunatapas sarurunraq ña riki pay chaynanpachata reaccionarurqa riki ña wañuypatanpi ña tarikuchkan ya no hay escapatoria por lo tanto ya kay baleawaqninkunata qhipikusaq nispa aceleraykuspa sarurullasqa wawqillaykuna palaykuna chayta ruwaruspallan desmayarusqa riki mas rimari kay programallanchikpi mas rimari chayñataq tayta candidato Edwin Bustillos yaqalla wañurullan wawqillaykuna palaykuna mitin campaña rurasqanpi kunan chay pasakurunku wawqillaykuna palaykuna yasanchina candidatunchikkuna riki Leo llaqtanchikkunapi kallpakachachkanku runa ganaypi campaña ruraypi chaynapi kay pasakurun wawqillaykuna palaykuna sasachakuy imataq kay pasarukullan a ver vamos a entonces kaypi churaykusunchik justamente churaykusunchik justamente kay videota riki wawqillaykuna palaykuna qué tal Edwin payriki kajaya a ver kaypi qhawarisunchik mitinta ruwachkan riki y yaqalla wañukullasqa riki antes ya riki lluqsirun a ver kaypi qhawasunchik imaynataq pasakurun kaypi campaña turachkan riki paymi rishkasqa riki kay Alianza para el Progreso nisqanwan Wanta llaqtaman riki wawqillaykuna palaykuna y pay riki descarga eléctrica nisqanta chaskirun kaypi kachkan mitin turachkan riki kaypi economista Edwin Bustillos y kaypi naraq kachkan estradoraq kachkan riki y a ver kay suchaykusunchik kayman qhawachik wawqillaykuna kaypi kachkan qaqaya ingeniero Edwin paymi ingeniero Edwin microta haywaykunku microta haywaykuptin riki
inas chay baranda tapigos kan tierra ta choraron chay baranda hinatin electrocutacorosqa wawqillaykuna pallaykuna kay micrófono riki alta energía yoqrikaw baranda apigusqam chay pasak no sé, es raro wawqillaykuna pallaykuna kay tierrata ruraron chay micrófono. Generalmente manam kaykuna pasakunchu micrófonokunawanqa es raro wawqillaykuna pallaykuna pero chayma pasarullasqa meetingnin tukurun mancharikuypa wawqillaykuna pallaykuna huknin makinwan baranda tapirqa y chay urataq riki microta chaskikun hinaspan riki chay electrocutakurun ahí mismo hospitalman seqaykachinku kay hospital Wanta nisqanman y chaypi riki meeting tukurun wawqillaykuna pallaykuna meeting tukurun. Claro, no es nada grave kay asunto wawqillaykuna, no es nada grave. Fuertipas karunmanchik karqa porque hayk'ataq noticia tuyarinchik electrocutakuruptinmi chay wañukun nispa construcción kaqkuna. Pero chay wañukuyqa chay altas tensiones nisqan chay cablekunata chukaruptinkum riki. Ahí está, candidato Edwin Bustíos wawqillaykuna panchallaykuna. A ver, más rimari riki wawqillay panchallay akay programallanchikpi chaynaqa riki rimarisunchik kay noticias nacionales o internacionales nisqamantaña noticias internacionales nisqantaña a ver kay mitintachusmi a ver uyarichaykuna kachkan a ver imayna pasakuchkan a ver vamos a ver video kachkaqtaqa uyaraykusunchik ya a ver vamos a ver audio a ver ajá ganador. Ganador. ¡Fuerte los aplausos, señoras y señores! Fuerte abrazo tukurun riki antes chay lado llam kasqaku chaykuna riki yanaparun. Fuerte aplauso. De manera oficial el día de hoy, haciendo la presentación de todos nuestros candidatos. Presentación de candidatos, en mi caso, wawqillaykuna pallaykuna, seguramente de la provincia Huanta y sus distritos. Regional y los gobiernos locales. Ahí están gobiernos regionales, gobiernos locales, para presentación candidato Taricuanta Peroras Jaco, presentación de candidatos Cancho Tocor Chayape. Bien, más rimari wawqillaykuna pallaykuna niskarqanchik kay noticias internacionales chaymaña yaykusunchik kaypita riki qhawrisunchik kay Irán, Estados Unidos riki nalla atacanakuchkanku wawqillaykuna pallaykuna. Estados Unidos atacachkan Iranta manaña riki militar kuna o policía o gobierno pacha local intañachu sino objetivos civiles ninkurikaw chaytaña riki atacachkanku wawqillaykuna pallaykuna Irán pas manataq riki atacachikun upallallataqchu contestakun wawqillaykuna pallaykuna chay misiles balísticos nisqanwansi riki kay base aérea Príncipe Hassan Jordania nisqanpi kaqta riki Dios bombardeaykun wawqillaykuna pallaykuna kay base aérea Príncipe Hassan Jordania chay tarikullachkan chaypi riki centro de mando inas chaypi chay localninta hangar de drones dronkunapa chay wasinta machu depositukuna wasikuna kachkan riki hatasqa chay ukupi dronkuna karqa chay dron nintinta riki llew bombardeaykun wawqillaykuna pallaykuna chay pasakun riki kay atacanakuypi riki ataque entre Irán Israel y Estados Unidos riki wawqillaykuna pallaykuna hinalla sigikullachkan mana chayllachu riki
kay piriki aqtata destruinakuchkanku awqillaykuna pallaykuna aqtata destruinakuchkanku Estados Unidos tayta Donald Trump amenazaykun ñamiki kunanmi Iranta timpuchisunchik nispa awqillaykuna pallaykuna Iran timpurunqachu imaynaya kanpas hawachkasunchik chaymantataq chay guerrakunata tumpata susigachaykachispa ankikayta rimarqanchikña pero mana llapantachu rikaw hayninpi rimarqanchikña kay Perumanta kay namanta rimaspa kay fenómeno del gran niño nisqanmanta rimaspa y kay Perú periki hawanchik riki hasta challwakunapas chinkarqarinsi urpikunapas mana mikunanpaq katinsi wañukuchkan yarqaymanta chayna chay lobos marinos, pingüinos ninkuchu chaykunapas yarqaymantas wañukun chay bukikunamansi challwaqkunamansi asuykun wakiqa wischuykarinku riki iskay challwata chayna kachkan wawqillaykuna pallaykuna kay lamar hucha huneriyninwan riki quizás chay challwakuna uraylawman chililawman ayqikun riki uchataqchun wañurunpas chaypis pasakunmanta rikaw pero mientras kay Perupi chay pasakuchkan wak Europa piñataq rupay wawqillayku yanuchkan rupay nisyota kay junio killapis riki nisyota rupay chaykullasqa hasta 35 grados nin wawqillaykuna pallaykuna chay 2003 watapis chayna nisyu rupay kakusqa chay watamantapas kunanqa más charaqsi wawqillaykuna pallaykuna yakullapiñas llaparuna mana chayllachu sino kay llaqta ukupi kay pistas veredas chaypas rupakuchkansi natin zapatuntin rinki natin zapatuyki ratuchal tujukurun ruparirun hunerun wawqillaykuna pallaykuna anki puntakunata hawarqanchik hasta breakunapas chullusqanta velayna chullusqanta anki kunan mana chay videokunata mandamuchkankuchu wawqillaykuna pallaykuna cerca 42 grados nin wawqillaykuna mama 42 grados kamas ariki zonakunapi chayachkan kayqa Euroasia ningo Europa y Asia chay zonata riki churachkan wawqillaykuna pallaykuna nisyuta chay mana chayllachu claro parte kay rupay rikaw rupay huneri kay intipa hunerichinin pero mana chayllachu yachasqanchik hina riki kay rupaywanqa jurakunam riki purun jurakuna liu chakirqarin jupayaron y chay jupakuna ruparon en España chay incendios forestales wawqillaykuna pallaykuna España pescakuchkan incendios forestales chaysi chunka iskayniyuq huña wañukunman kasqa kay Ninarauraypi kay provincia Almería nisqanlawpis nisyu Ninarauraykuna kakuchkan wawqichalay panchalay runatapas wañurachinña kay Ninarauray claro mana riki kay clima kay hunerillachu sino yachasqanchikna riki hunerin jurakuna chakin chay jurakunapas chakisqanpiñataq ima pasakun incendio Ninarauray wawqillaykuna pallaykuna mana kay Españallapichu Franciapipas wawqillaykuna pallaykuna Francia 4.600 hectáreas nisqantas riki rupakuchkan wawqillaykuna pallaykuna Franciapipas 4.600 hectáreas chay bosques naturales chay bosquekuna chawpikunapi kachkan riki wasikuna especial wasikuna chay hacenda wasikuna chaykunata riki ruparqarichkan y chaynapis chunka waranqa runakunata anchurichinku ama chay rupay wañurachinanpaq o kirirunanpaq chaymanta riki carrumpi llapa primeras necesidad chay principal chankunata qhipirikukuspa riki ayqinku wawqillaykuna pallaykuna kay Ninarauraymanta chunka waranqa son 10.000 personas nisqanku nisyu Ninarauraykuna manam kay rupay kay intipa rupayllanchu
nichkanqa kay departamento de Pirineos Orientales Francia kay Españawan linda chaypi riki kay tawa waranqa masnin hectárea pichqa waranqa hectárea allpata riki iskay punchawchallapi nina mikukurullan ropa rullan wawqillaykuna panchallaykuna iskay chunka suqtan llaqtamantas porque chaypi kachkan llaqtakuna riki llaqtachakuna villas nisqankuna ñuqanchik lawpiqa nisunchik comunidades o anexos entonces chay llaqtachakuna kachkan localidades del macizo Les Alpes Alles Sur Tet bueno kajkuna chaykunamanta riki runata ayqichinko gobierno pone obligan ayqinankupana chayqa chaypi ruparunmanku awqillaykuna chaynallataq pichqa chunka wasitapas hayparqarin nichkan rikaw pichqa chunka wasita mamallay mama chay campopi wasikunata riki hayparqarin y kaynapipas kay España payqa niskanchikmi chunka iskayniyuq wañukun kay Francia piñataqsi pichqata chay nina hayparon ninaspa wañurachinña chay pichqapis riki iskay bomberokuna kanman kasqa paykuna riki bomberokuna yaykurqaku kay nina rawray amachaq kay nina coterigospan roparon wawqillaykuna pallaykuna chaypis llamkachkanku kay Francia bomberokuna qanchis pachak qanchis yaqa waranqa bomberos wawqillaykuna llamkachkanku kay nina rawray ama chaypi como ropa kuchkan jone kuchkan chay jone periki ninaqa purikuchkan riki wawqillaykuna pallaykuna parapi misuqa riki parallapas ama chaykullanman chiripi suqa riki ninapas tumpata susikaykullanman rupaypi jonerikuchkan mismirikuchkan astawan chaysi riki wawqillaykuna pallaykuna nichkan kay según temperatura Franciapis haypachkan hasta 39 grados kay julio killata hallakuyku con 39 grados julio agostoraq kachkan hasta septiembre agostoraq kachkan killaraq wawqillaykuna pallaykuna porque septiembremantaqa ya bajarinqaña septiembre octubre bajarinqaña chaymanta kay gobierno de francés de Emmanuel Macron chay kachkan portavoz Mauto Brigion payrikenin llumpay llakipim tarikullachkanchik kay nina rawray kasqanrayku runakunatapas anchorichinchikñam ama nina hayparunanpaq chayqa chaypi chiki wañukunmanku hina wasillankupi chay ama pasakunanpaq anchorichiniku nispa chaynataq nichkantaq yachasqanchik hina riki si bien cierto kachkansi paykunapas chay avión bombero pero antiguo avión si kasqanas chaypis mana yanapanchu nichkanku rikaw chaymanta nichkan kay emergencias llumpayta miraron a 40% más de emergencias wawqillaykuna pallaykuna ankiña riki ruparunman ña kasqa chunka hukniyuq hectáreata llapachallan chay Franciapi porque kay tawa pichqa waranqa hectáreaqa chay Españawan lindallapis pero huk lawkunapipas kachkansi chay llapachanta yuparutinkuqa chunka hukniyuq hectárea jurakuna sachakuna chakrakuna chaytañas ruparullanman kasqa chay nichkanku mas llakiyqa kay rupaymi rupay kakuchkan y chay rupaypitaq kay nina rawraypas miskikullachkan nichkanku wawqillaykuna pallaykuna entonces España Francia nishu sachakuypi tarikullachkanku ima chayllachu kaypi ñachkanchikta Europapim llumpay ariki rupay kakuchkan y chaywan kay nina rawray kakuchkanqa kay rikaw Reino Unido paykunapas wawqillaykuna pallaykuna llakisqa kachkanku chaynataq kay Francia chaynataq riki Almeida chaypipas igual ña kaypi llamkaykuchkanku ñariki por ejemplo kay Almería nisqanpi Junta de Andalucía chaypi wawqillaykuna pallaykuna pero igual mana suficientichu rikaw chay wayrapas pukuchkantaqsa kay nina rupaykutin wayrapas apakachachkan riki kay ninata imaynama kay yanukuspanchik pukuykuptikimi maqtata piqarikurun ninaqa
chaynas pegarichishkan wayra pasa 50 kilómetros por hora nisqan chay ninata qarik ratu challa pukuy karin chaqay tupachishkancha man chakrapi yanukunchik o mana chakrapichu kay ciudadpi yanuchakunchik yantawan yanta masta rupananpaq qarik apenas inkichata rupachaptin pukuchaykunkimika o wañuruptin wañur sansa kaptin pukuchaykun pukuchkaptin pegaron Aspaqarique rupakuyta qallakuyku riqa huneriykuspaqa rupakun ñamiku wawqillaykun palaykuna yantachaqri yaqa chayna inayariki kay wayrawan astawan ña kay ninarawray puririkun nispa nichkanku wawqillaykuna pallaykuna challawlla entonces llakipi tarikulachkanku waklawpi mana kay intipa rupayllanwanchu sino kay napa ninarauraykunapa rupayninkunapiwan sufrichkanku wawqillaykuna panchallaykuna mastaqa kaypi nichkanku hay 72 departamentos chayna riki afectachkan por ejemplo kay Reino Unido lawpi igual chay afectachkanku Reino Unido qariki kay islakunam rikaw chay islakuna Europaman pertenecen pero islakuna wawqillaykuna mas rimari Chaynallataq China China piñataq riki kay nisyu parataq kachkan wawqillaykuna pallaykuna nisyutas pararon mankasqa kay China lawpi hinaptinsi kasqa riki chay llapa machaqway chay maqta urukuna uywananku wasi chayman yaykurun tiurun chay wasi tinaptinsi chaymanta llapa chay machaqwaykuna lluqsikuron wawqillaykuna pallaykuna chaypis kasqa riki isqun pachaka machaqwayku mamalla yaqa waranga ari wakman chayaron chay tifón maysak nisqan lamar huchamanta rigaw ari kay norte lawpipas tifonkunaqa huracán tifón ninku rigaw chaykuna riki kay norte lawmanqa afectachkanta wawqillaykuna pallaykuna kay Atlántico lawpipas seguramente ña puririchkan ñarikanki chayman mana llumpay rimay kachkanchu pero China lawpiqa chay tifón maysak nisqan siriki puririkuchkan y chay yakuta aparikuykus qhipirikuykus pariki pararichispara chaqaya chay Guangxi nisqan chayñataq Xingu nisqan chay hatun llaqtakunata chay hatun provinciakunata riku wawqillaykuna pallaykuna yakuparon hasta maqtawrukuna uywasqankupis iskapananqa mama imapaña chay tanto uywanku chaymantachiki chay vacunata hurqunku riki chay machaqway kachusqakuna sanuyananpaq rikaw chay antídoto nisqanta wawqillaykuna pallaykuna anki mana riki wak Chinamanta apurawmanchu llapa willakuykuna lluqsimun tumpata controlan riki gobierno willakuykuna lluqsimunanta mana ancha videokunapas wakaqa nakunapas willakuykuna fotos chaykunapas mana ancha apuramanqa lluqsimunchu pero siempre escapamos rikaw kaypi nisqan zoológico privado de Guiyang chaypipas chaqaya tiurullas hinatin chaymanta ayqikun chay cebras nisqan buey jorobado caballos burros mapaches chay uruchakunapas ayqikun rikaw mana chayllachu chaqaya emuis avestruces chaykunapas ayqikunku wawqillaykuna pallaykuna claro pues mana tiurqarin natin paykunapas riki manchakuymanta ayqichakunkuña entonces mana kay machaqwaykunata sino rikchaq uruchakuna chay zoológicomantapas ayqikusqaku wawqillaykuna pallaykuna mas rimari wawqichalay panchalay kay programa llanchikpi chaynallataq kay niwachkanchik kay tifón babi kay hukninqa kay huknin tifónmi achkallaña tifónkuna waka China lawta atakaykullachkasqa wawqillaykuna pallaykuna kay kunan kay willakuy qhawasqanchikqa riki con tifón maysak pero mana chay tifón maysaklachu atakachkantaqsi chay huk tifón pasa tifón babi nisqan chay tifón babi astawan mas piña nin chaywan riki runata chay purinan lawmanta ayqirichinku
yaqa iskay waranja runata chaynapi mariki chay tifun hayparoptin aparachikunankupak utaqariki chaypi saschakuypi tarikunankupak chay tifunqa ña hayparunña kay Taiwán nisqanta Japuntapas Japunmanpas hayparunña. Entonces chanchota chay muyukuchkan chay tifun babi rikuwawqillayku pallaykuna. Entonces chay lugarkunatapas hayparunña Japón y Taiwán y Chinamantaña tariki ña hawarunku ña Taiwán imayna afectasqan naspa ayqichinkuq wawqillaykuna panillaykuna mana chayllachu avionkuna Chinaman rin aeropuerto de China, aeropuerto Taiwán, chaypi kachkan aeropuertos internacionales chaykunatapas suspendiykunku wawqillaykuna pallaykuna chay aeropuerto de Wingsu, aeropuerto de Foshubu chaynallataq portal de Feishangun chaykunapis publicaykaramunku portal especial kachkan chaypi publicaykaramunku manam kanchu viaje nispa wawqillaykuna pallaykuna. Entonces chay tifun babi kay Taiwanpi sajeron haykatam yaqa pachakta kirisqakunata yaqa pachakta tumpa minus niqchata rikaw chaynatas kirisqata sajerullan rikaw seguramente yakuchik apa imarorqa utaqriki chay Wanisu wayrapi porque kay wayra achuqantinmi chay riqa wawqillaykuna pallaykuna tariki kaspipas imapas chay wayrapa apasqan hapirun kay runakunata chaychik yaqa pachak kirisqa kanku. Japunpiñataq wawqillaykuna pallaykuna pichqallatas Japunpiqa Japonqa más preparado kay temakunapaq pero igual pichqatas afectarunman kasqa wawqillaykuna pallaykuna y chayñataq kay Chinapiñataq 1.700.000 personas nisqanta kay provincia china de Xinjiang chaymanta ayqichillanku ayqichik mana chayqa chay tifun hamukuchkan aparusunkichikman lluqllapipas o parapipas o wayrapas afectasunkichik mejor anchurikuychik nispariki chay evacuación taruachinku iskay tifun afectachka el tifun babi chaychus mas piña kasqa kay huknin tifunmanta tifun Maysak machaqwaykunatapas llapa chay zoológico uruchakunatas ayqirachisqami pero kay huknin tifun babi nisqanqa runakunata ayqirachik chayna nichkanku rikaw kay chaynallataq kay Centro Meteorológico Nacional chaypis hawarichkan rika wawqillaykuna pallaykuna maynin puririsqan imay hora pasananta chay nichkan rikaw 290 kilómetros frontera Xinjiang y Fujian wak China lawpi mar oriental China nisqan lawpi riki chay tifun astawan miskirikuchkan ninkurik chayata nichkan chaymanta avanzachkan 30-35 kilómetros por hora chaynatas purin chay tifun domingopaq kunan punchawpaq chayanman kasqa kay Xiamen y Kangan nisqanman kay Xinjiang nisqan law provincia wawqillaykuna pallaykuna wayrapas nivel 12-13 mayna velocidad chayqa con nivel 12-13 chaynataq agencia oficial de Xinhua chay medio de comunicación wawqillaykuna pallaykuna Xinhua chaysiki kay Xinjiang periki nin ña runakuna ayqichik ñam tanto runa ña ayqirikun nispa chayñataq chaypitaq karqa hatun llaqtakuna kay llaqtakunaq Lima hina llaqtakuna wawqillaykuna pallaykuna y chaypitaqsi wichqarunku chunka iskayniyuq waranja escuelakunata chaynallataq guarderías nisqantapas chayñataq tawa pachak tawa chunka tawa lugares turísticos chay turistakuna parinanta wichqarunku yanqañataq chay turistakuna purimachkaptin wayra para achuqqa apimanman naspa sachakuyman churanman nispa chayñataq 78 recintos culturales recintos culturales especial local chiki chayqa
kay presentaciones artísticas culturales nisqan ruananku rikao mallaymama kay babiqa mas piña kacha hukninmanta huknin sachakuyta ruaronña pero kay babi riki kunan pasachkan justamente chay hukninqa riki ña pasaronña hatinakus pachiki chay tifunguna purin riki wawqillakunpalaykuna ukpiqa huracán nispataqmi riqsinchik rikao huracán imay chay tifun piskakun niskanchik wakarinchikkunaqa nishu wayraya purikun wawqillakunpalaykuna achuqa purikun mana wayrallachu mana achuqallachu mana parallachu saratapas hasta sachakunatapas postikunatapas huqariykuran tanqaykarin wasitapas halatuykum puytiparon rikao nishu piñakuy mana waklaumanta uyachkarqanchikchu kayna nishu sachakuykunata quizás gobierno controlarqa riki pasaq watakunapi kay willakuykunata hinatin mastaqa riki kay Estados Unidos, México, Cuba chaykunamantam riki willakuyqa kay tifunkunawan lluqsimun watan chayñata niwachkanchik a ver kay Chinamanta hasta tukuchaykurqanchik porque kay Chinamanta rimayqa tumpa imaniswantaq sasacha y mana chayllachu kay willakuykunaqa ancha sasachataqmi lluqsimun mana fácil chayllatachu así que aprovechaykusunchik kay willakuy lluqsimusqallanta wawqillaykunpalaykuna piqa riki willakuykunaqa pakasqa lluqsiytaqa lluqsichamun pero nada challa wawqillaykunapalaykuna entonces risunchik ya kay tifunmanta rimayta rikao chayñataq kay aeropuertos de China y Taiwán anchaytaqa niskanchikña chaypipas wichqarunku wawqillaykunpalaykuna niskarqanchik Winshu, Funshu nisqan perikao que tal tifun wawqichallaykunapa nichallaykuna chayñataq niwachkanchikta parakunas nishu para lluvia torrencial niskanmiki chay wayra achuqa riki chay para nishu para wawqillaykun baldewan yaku tallikusqa hina riki parakullan chay riki kay Xinjiang, Fujian, Taiwan y chay wakiq lawkunata riki nishuta afectaykullan nin wawqillaykunapalaykuna anki kay tifun babi kay tifun maysakuan riki yaqa wawqi puralla riki tifun maysak waqtanta acompañan puntaneqchata qatichkanñataq babi niskan rikao chaqa niskan asociado chay ninan wawqillaykunpalaykuna ña riki wañukun yaqa tawa chunka runakunaña kay Guangxi niskan llaqtapi chaypitaq riki kayna ñankuna wichqaykaramun chay sector Guangzhou nisqanpi y chaypitaq wañukullan wawqillaykunpalaykuna hina chay zonallapi rikao iskay chunka hukniyuq runakuna chay kimsa yaqa tawa chunka runamanta rikao chay Guangxipi kay sector Guangzhoupi riki iskay chunka huknin runakuna wañukun chay nisqan kay tormentas tornados nisqan chay Hubei chaypipas chay chunka hukniyuq wawqillaykunpalaykuna kay Taiwanpipas igual manata iskapanchu runa Taiwanpipas Taiwan chay isla Taiwan chaymantaqa rimanchik anchata Taiwan y China chay piñanakunku Taiwan también que Estados Unidos defienden rikao islami hatun islasu chay ayrikusqaku chay comunistakuna Chinaman riruptin riki chay capitalistakuna ayrikus Taiwan kachkan riki huk gobierno autónomo entonces chay Taiwanpipas chaqaya pusaq chunka qanchisninña wañukunku wawqillaykunpalaykuna chay islata riki llawchata atacaron chayñataq Centro de Respuesta a Desastres de Agencia CNA nisqan qhawarishkan kay babiqa llumpay piña kasqa chay huknin mantapas chay masyak nisqan mantapas ninrik anki compañanakuchkanku pero kay babi mas afectawachkanchik nispanishkanku chay motokunatapas aparqarinsi qhipirikunsi wawqillaykunpalaykuna moto perichkanki riki ayqichakuspayki natinsi motontento wawqillaykun tanqaykusunki chaypi riki chay kirisqa riki hasta wañuyniyuqra chaynallataq llapa imapa riki chay nishu wayrapi apasqan tablachakuna o kayna latachakuna imapa riki wayrapa apanankuna chaykunas a veces hapirqarin riki runata imanpipas uyanpipas umanpipas brazonpipas wasanpipas chakinpipas chaypi pasakun riki cortes lesiones nisqan wawqillaykuna palaykuna mama
chay tifón tak manam ñuqanchikkunaqa riqsillanchikchu ari llaqtanchikkunata wayrachuqa pasanmi sarachanchikkunatapas Diosmi sirirqarichin pero chaynallamiki chay nishu chay tifónkunaqa manam gracias taytanchikpa munakuyninpi mana kanchu kay ñuqanchiklamanqa hinaspapas kay cordillera de los Andes kay muju urqu chaykunam chayñataq kay yunka nishu sachakunam harkallawanchik chay tifónkunamanta wawqillaykunpa más bien tifónqa mastaqa puririn lamar huchapi chayñataq ñuqanchikta por ejemplo kay autoridades taiwaneses paykuna ña alerta roja nisqanman riki churaykamunña chaypi riki callikunapas kakuchkan liw mitullaña chay condado Hinshu nisqan lawpi chaypis total alerta roja chayñataq riki chay ñankunapas carreterakunapas liw sulmakaykamun chay nishu parapa wayrapa hapisqan wawqillaykuna panichalyaykuna chayñataq agencia meteorológica central taiwanesa paykuna nichkan chay alerta maritimapas kachun ya lamar huchapi chay bukinchikunapas ya sayaykuchun sumaq wataykusqa kachun nispa wawqillaykunan punchawpaq riki mandaykullas haku chaynallataq chay yaqa pichqa waranqa runakunas chay islaman risqaku como turista purikuq paseakuq paykunatapas riki wichqaykullankos chay islakuna kachkan riki achka islachakuna chayta muyriqkuna chaykunapis riki wichqaykullanku kan especial wasikuna riki chay ukup wichqakuykunki altullanta riki wayra pasakun achuqa pasakun riki wawqillakunpa laykuna pero mana chayqa riki presuta churayta munaspachu mana sino obligatorio retenido nispa churaykunku riki mana detenidochu sino retenido chay churaykamunku porque mana chayqa kachaykuptinku riki runakuna chinkanman o wañunmanpas rikaw mejor riki wakiqkunaqa chay bukikunapi kaqkuna rikaw chaysi mejor riki wichqaykullankuña chay retención nisqanta ruraykullanku riki chay Taipei nisqan lawpi principalmente wawqillaykunapa laykuna chayñataq kay zona Taiwan Taiwan hina Taiwanpi chaypipas aeropuerto kachkan chay aeropuerto internacional chaypi riki kay sábado domingo wichqakuykun chay aeropuerto pichqachunka iskay vuelos locales internacionales nisqansi wichqakuykun wawqillaykunpa laykuna pichqapachak chay pichqapachak vuelopega hayka runataq purikullan wawqillaykunpa laykuna maqtallata runa purin avionpi bueno kunañataq illasunchik Japonman ña rimarunchikña Chinamanta ña rimarunchikña Taiwanmanta kunañataq Japonmanta riki wawqillaykunpa laykuna hina chay tifón babipa afectasqallan rikaw hayparun sabadotas hayna punchaw sabadoman hayparusqa riki chay islas Okinawa nisqan lawta wawqillaykunpa laykuna chay Japonqa riki kay mama Kikupa llaqtanmiki así que kiykistakuna qamkunapas kay willakuy chinaykichikpa llaqtantamiki kay afectaron chay tifón babi nisqan chay islas Okinawa nisqan lawmansi hayparqarin riki wawqillaykunpa laykuna chaypitaq pichqa kirisqa chayñataq vuelokunapas chay avionkunapas suspendisqas kaykullan wawqillaykunpa laykuna chaypiñataq riki kay agencia meteorológica Japón paykuna riki willakun kay grado o nivel 4 nisqanmi kay islas Okinawa o centros Okinawa nisqankunata afectaykurun nispanin chaymanta riki anchurichinkutaq wawqillaykunapa laykuna runakunatapas ama wañukunankupaq rikaw especial bunker ninku chaykunaman ayqirichinku wawqillaykunpa laykuna wayrapas haykas purikun 140 kilómetros por hora chay tifónpiqa mamallay mama son 140 kilómetros por hora manam kay ñuqanchik lawpiqa chaynasutaqa wayraqa purinchu solamente 40, 50, 60 kilómetros por hora chayna chayllatan purin a ver carrupi vinchusman o maylaw llaqtaman rin 60 kilómetros por hora makikita hurquykuy uyachaykita hurquykuy imaginatataq pukukun chay wayra 140 kilómetros por hora wawqillaykunpa laykuna riki wasitapas halatun sachata mana riki nataqa riki tarpukuykunataqa hasta wañachiki sara cebada chaytaqa pampa mastarun wawqillaykunpa laykuna
Chay niwachkanchik kay prefecturas de Okinawa principalmente chayta islas Shakishima chaykunata afectaron wawqillaykuna pallaykuna chayman chayan para 250 milímetros kay sábado domingo wawqillaykuna pallaykuna ari chayna rikikunan chay tifón afectarosqa porque willakuykuna sasachata lluqsimun waklawmanta claro Japonmanta mana llumpayta sino principalmente Taiwán China nisqanmanta riki natin chay demorachaykunchik rikaw aprovechaykuchkanchik chay willakuy lluqsimusqallanta siempre pakanku aklawmanja chay willakuykunata wawqillaykuna pallaykuna más rimari chaynallataq kay Estados Unidos wawqillaykuna pallaykuna yachasqanchik hina apoyachkan kay Boliviata kunan Boliviamanta imasunchik apoyachkan kay Boliviata kay tayta Rodrigo Paz paymi presidente de la derecha boliviana paymi riki prometikurqa riki campañapiqa mamakikuina llaqtapaq kayta rurasun nispa riki mamukaykupisqa chelas por 10 soles kunanqa manam chelaqa paganqachu ñuqsultapas hasta subenqa nisqanku chelerokunata engañaron chayna riki Boliviapish kay Rodrigo Paz riki llaqtapa voton ganakunanrayku prometikusqa populismo nisqanta promesas es promesa wawqillaykuna yaykurun hinaspaq suqta killachallapi ni siquiera watapachu suqta killachallapi chay prometikusqanpa contrankunapi wawqillaykuna todo contralla privatizayta qallakuykun combustible bajaran karqa astawan subieron etcétera etcétera llaqta rikachishqanchikna protestaman lluqsiykullanku protestaman lluqsiykullanku chaypitaq niwachkanchik no sé mayka maya kay cierto wawqillaykuna pallaykuna kay protestaqkunas yaykurun Palacio de Gobierno de Boliviaman chay protestaqkuna hinatinsi kay Rodrigo Paz ayqikullan mana yachakunchu maypi kasqanqa unaqa iskaytañachus hayninpaqa ayqillam ayqirachiraku manam yaykurqakuchu Palaciomanqa hinaspan riki chay decretokunata ruraykuspan qharillaña tiyakuchkarqa kunanqa ayqirachinkus wawqillaykuna pallaykuna chaymansi chayaron kay brigadas mineras indígenas nisqan hinaspan riki Palacioman chayarunku kay willakuy mana ancha publicasqachu kachkan yaqa pakasqa hinalla wawqillaykuna pallaykuna yaqa pakasqa hinalla kachkan porque kay Perú diferentes medios de comunicación hawarinki chaypiqa mana riki ninchu chaqay Rodrigo Paz tam chay protestaqkuna ayqirachinku nispa porque imaynanpi chayta pakanku porque kay mama kiykutapas umayqin gobiernotapas ama chayna runankupak rikaw ama chaytaqa willasunchu porque kay pipas Perúpipas chay protestaqkuna chaynarunmanmi nispa rikaw ña protestakunata hawanchikña Chilepi manam Chilepipas ni gobiernotaqa harqunkuchu riki Palaciomantaqa Ecuadorpi misqa huk watakuna harqururqaku ecuatorianokuna harqururqan gobiernota riki hatikachaykuspa riki avionpi ayqikurqa chay presidente kunan kay Boliviapipas chaynarqunsi wawqillaykuna pallaykuna bueno, imaynay kay karunqa chay comités de obreros sindicales de transporte paykunapas igual yaykuykullasqaku riki kay huelga indefinida nisqan wawqillaykuna pallaykuna paykunapas asaltanku locales gubernamentales nisqanta paykunas nichkanku kay presidentetam watuchasunchik rinrinmanta aysamusunchik hinaspam uchku wasiman apaykusunchik chaypi asnanampaq wañunampaq nispas wawqillaykuna pallaykuna nisqanqa ayta mistirimaypi imanintaq la consigna es arrestar al presidente por traición a la patria, ¿ya ves? Arrestar al presidente. Entonces chay sedes gubernamentales nisqankunama bolivianokunaq nishu piña shukasqaku chaynachi kay puniñukunapas rika chay toma de Limakunata rurarqaku rikaw piñarachinku nishuta kay gobierno de la derecha kay Estados Unidos pa yanapasqan kay Boliviata wawqillaykuna pallaykuna o bolivianokunata nisunchikya chay capitalismo o imperialismo
programan con rico wawqillaywan pelayakuna. Chay nisqan riki activakuykunsi mana chayllachu sino activakuykunsi riki seguridad local, contingencia popular, organizaciones de bases, activakuykun brigadas de persecución terrestre en aeropuertos, carreteras, mama. Entonces, kay Rodrigo Paz ta hati kachakuchkan wawqillaywan mamalla ni militar ninkunapas ni policiankunapas atinchu cuidayta, aunque nisqan que kaypi cuidamuchkanmi desde Washington kay tayta Donald Trump, pero manam escapangacho brigada de persecución, o sea llaqtaruna nikurqa ayqinqa maynintapas chaynintapas rikuruspaqa hapirusunchikmi naspa uchkwasimi apaykusunchik nispari wawqillaykuna paykunaspari que chay hapiruspaqa rendicionninta firmachiyta munachkanku a la fuerza, porque paykuna hayka killañata kimsa killaña wawqillaykuna pallaykuna pa gobierno bolivianopa contrampi protesta Boliviapi kimsa killantinqa imataña mikunkupas wawqillaykuna bolivianokuna, no sé, tremenda protesta wawqillaykuna pallaykuna kimsa killaña nishkanmi, más incluso, y kunanqa más kallpawanña chaqay palaciomi yaykurunku chaymanta riki pakan imaynam suwata riki policiakuna maskaptin pakan kay Vladimir Cerrón Cerrón tupaygachishkasunchik Vladimir Cerrón manacho riki hatikachaptinku pakan riki chayllaman waklamanta riki internetninta publicamuq, ya chaynas kunankachkan kay tayta Rodrigo Paz Bolivia wawqillaykuna pallaykuna. Así que persecución total por tierra, por aire, por aeropuerto, carreteras fronterizas. Nisqankunatas wawqillaykuna pallaykuna riki hatikachaykuchkanku kay protestajkuna wak Boliviapi. Chayanta riki kay Chilepi wawqillaykuna pallaykuna imataq pasakuchkan Chilepi riki kay huk militar de la Cabo ninku Cabo nisqan ranguyuq de Armada chilena, chaysi carronwan rispan wawqillaykuna feriapi tiyaqkunata, imaynam kay Huamankapis feria San Juan o llaqtanchikkunapipis feria Paccha, feria Pinchos, feria Putaja, Cochabamba, chayna feriakun chay feriantikunatas callepi tiyakuqta sarurun wawqillaykuna pallaykuna chaypi suqta wañukunman kasqa y achka kirisqa chaysi kay Viña del Mar nisqanpi pasakurun ka región Valparaíso, chay Viña del Mar peqa kakunmi hatun festival del Viña del Mar, chayman a nivel internacional rinko kay Ayacuchumantapas cantantekuna rinko nos ganakamunku chay Viña del Mar nisqan hatun premioto wawqillaykuna pallaykuna, achka cantantekuna rin chayman kutiramuspaqa astawan qharichallaña wawqillaykuna pallaykuna kutimunku ganaramuspaqa festival del Viña del Mar kakun hatun festival wawqichallaykuna penchallaykuna kay takiqkunapaq principalmente waka Viña del Mar nisqanpi chaypi riki feria Caupolicán nisqan kan riki feria cualquier feria pues wawqillaykuna callepi kay Huamankapipis callekunapi feria kan como caso feria San Juan chayman charon carruntin naspan sarurun wawqillaykuna pallaykuna tin chay chaqay riki ninku riki kikin gobierno chileno ari chay choferqa pertenecen Armada Chilenamanmi nispa. Manam carroqa gobierno pa carroncho sino es carro particular ningrika. Paisi kachkasqa riki kunan punchaw domingo samanan punchawpi. Samanan punchaw kaptin riki carrota prestakuykuspa o kikinpatachu pipatay o alquilaspachu imaynaya para carro particular chayta apanman kasqa hinaspa chayta ruraron wawqillaykuna pallaykuna kay Avenida 24 Norte Viña del Mar nisqanpi runata sarurun wawqillaykuna pallaykuna kay mal militar chaypitas wawqillaykuna pallaykuna kachkan kirisqakunapas suq qanchis kirisqa wawqillaykuna wañusqañataq hayqa nichkanchikmi wañusqa suqta qanchis ñataq kirisqa chay kirisqakuna huk mama milisuchantin kimsaña chaypi paykuna si bien es cierto ña hospitalpi atendiykusqaña kanku pero ya igual kirisqa wawqillaykuna chay listapi kachkanku
Chay que nin chay primeras diligencias nin o investigaciones chay punta jawari penin chay karuchanta apachkaspan si karun porque manan atisqaña control freno chu vacia corora imagina awajilla con paregon ningri que kay willa ko mina manas karuchanta man atisqaña chu controlaita freno manaña apergaña chu o echatachum imaps pasacorja no sé o direccional chupaquero raps mana chay cancho simplemente no canchi que con karuchanta manan atisqaña chu apay nate mere que runa kuna pa kasqanman chay feria ruwaq kunaman riki chay carron pasaykullasqa ninri wawqillaykuna palaykuna bueno incluso ninko riki quizá upiasqapas karqinaspa riki chayqa riki upiasqaspaqa siempre que en vez de freno saronanta acelerador saro imaygorqa nispanin manam upiasqachu karqa nin solamente mala maniobra nin wawqillaykuna palaykuna tukupananchikpaq samachakunanchikpaq wawqillaykuna palaykuna hipopótamo wawqillaykuna palaykuna kay distrito Kasese nisqan Uganda laopi warmachata willpurukusqa hipopótamo chay imataq chay hipopótamo kuchina wawqillaykuna palaykuna yakullapi pero kuchina machoya toroina o sea kuchina riki kayninpi pero sayayninpiqa toromantapas más machos o gordo riki wawqillaykuna palaykuna semenpis macho chaysi warmachata willpukuykus wawqillaykuna iskay wata chayuqta pero mana llapachantachu sino la mitadllamanta wawqillaykuna palaykuna willpukuykusqa hinaspansi antes riki runakuna musharkunatinsi chay hipopótamota riki majanku qhariyankunatinsi antes torullan wawqichaykuna palichaykuna chaysiki chay warmachapas sutin Iga Paul sutintapis chaqchuykan iskay wata chayuqlla chay hipopótamo willpurukusqa wawqillaykuna palaykuna mayna machu simiyuq kunkayuqlla chaykakun warmata la mitadmanta willpukuykunanpaq chakillaña haytagachar antes kawsachkaqllataraq atquramusqa hinaptinsi hospitalman apanku hospitalpi doctorkuna hawayku hinaspansi riki tarinku kiriyta riki brazuchankunapi wawqillaykuna palaykuna hinaspa vacunaykunku o hinaspan riki kachkan riki cuidadospi wawqillaykuna mana cuidados intensivospichu antes mana nishu gravitachu kachurullasqa mana wañuqpaqchu kachurullasqa antes kiruchankunam chay hipopótamopaqa riki mana riki filuychu sino tumpalla pero kachuspaqa kachukun nishuta kallpasapa wawqillaykuna palaykuna chayqa riki antes mana riki wañurachisqachu chayna niwanchu wawqillaykuna palaykuna bien chaynaqa kaykamalla riki willakuy wawqillaykuna palaykuna con noticias internacionales chayamur riki desde tukuyrichaq lawkunamanta chaynaqa samarizunlla riki ankikayku domingo primero de la semana manam fin de semana sábado fin de semana kunanqa primer día de la semana paqarin segundo día de la semana pero según costumbre cristiana riki samana punjo pero ña tukunña wawqillaykuna paqarinqa trabajoman ña kutiykuna kanqa chaynaqa ripukullanchik pasakullanchik Rimarininchi Punchawpa mitakuynimpi revista semanal Rimarininchi chayaykamun tukuy willakuykunata apamuspa